Ono što se desilo u današnjem vlogmasu niko nije očekivao. Dok su svi ostali slavili običnu novu godinu, baka prase je spremao plan koji je koštao pravo bogatstvo. Ostanite do kraja ovog videa, jer ovo što ćete vidjeti menja apsolutno sve što smo mislili da znamo o njihovom odnosu i postavlja standarde koje će malo ko na Balkanu moći da isprati. Ljudi, spremite se, jer ovo je priča o najskupljem rođendanskom poklonu ikada zabeleženom na našem YouTube-u. 1. decembar je za većinu vreme ludih žurki i odbrojavanja, ali za baku prase to je najbitniji dan u godini iz sasvim drugog razloga. Upravo na ovaj dan, dok se cela zemlja sprema za doček, Milena slavi svoj rođendan. Ali zaboravite na obične večere, parfeme ili torbe. Baka je odlučio da ode korak dalje. Zapravo 10.000 evra dalje. Sve je počelo u strogoj tajnosti. Pratimo put do nepoznate lokacije kroz mrak. Atmosfera u kolima je bila napeta. Milena sa povezom na očima nije imala pojma gdje je vode, dok su se oko nje smeškali najuži krug prijatelji, saradnici, pa čak i njena rođena sestra koja je morala da čuva ovu tajnu nedeljama. Da li je ovo bio trenutak koji će definisati njihovu budućnost? Dok su se probijali ka tajnom odredištu u ovoj najluđoj noći, u vazduhu se osjećala neverica. Svi smo se pitali isto, da li je baka zaista spreman da bukvalno zapali 10.000 evra za samo nekoliko minuta spektakla? Milena je bila vidno uzbuđena, ali i zbunjena jer se njen rođendan poklopio sa novogodišnjim ludilom. Međutim, verujte mi na reč, to uzbuđenje nije bilo ni blizu onoga što je baka otkrio tek kada su stigli na odredište. U igri je bila organizacija kakva se viđa samo na hollywoodskim filmovima. 10.000 evra u pirotehnici, jedna daljinska komanda i jedan pritisak prsta koji je čekao samo nju. Dolazimo do ključnog momenta koji je sve ostavio bez daha. Baka je izvodi iz auta na hladan vazduh. Tu su svi. Prijatelji, porodica, kamere koje snimaju svaki pokret. Milena i dalje ne zna da drži najskupljeg vatrometa na Balkanu u svojim rukama. Baka joj prilazi, polako skida poves sa očiju i daje joj poseban uređaj. Rekao joj je samo jednu rečenicu. Sve je spremno, ti si ta koja večeras pali nebo. Pogledajte tu reakciju. Bez filtera, bez glume, samo čista emocija dok shvata da je SEO ovaj spektakl organizovan isključivo zbog njenog rođendana 31. decembra. Jedan dodir prsta delio nas je od potpunog haosa na nebu. I onda, BUM! Nebo iznad njih se otvorilo u 1000 boja. 10.000 evra je bukvalno eksplodiralo u čast Mileninog rođendana. Ovo nije bio samo vatromet. Ovo je bila poruka celoj sceni i dokaz koliko baka zapravo voli svoju devojku. Dok su drugi palili obične prskalice, baka je zapalio čitav horizont. Šta vi mislite o ovome? Da li je 10.000 evra previše za jedan vatromet ili je baka konačno objasnio svima kako se tretira devojka za rođendan u novogodišnjoj noći? Napišite šta biste vi uradili sa tolikim parama. Ne zaboravite da lupite taj subscribe jer drama tek počinje.